pamwe mhuri yeZimbabwe tadzoka zvakare nenyaya yaCC Raven. If you remember very well, vakati vane nyaya dzakati one day saka we need to catch up. Vatitumira regai titange nenyaya taigara kumusha naEddie Moore with our first child after we lost the twin. He was very young, I think 2 months old. One day I woke up, ndione mwana is not okay. I went to my father-in-law kuti mwana anenge asiri right, basi handisi kuziva kuti chi. He said ndipei ndimuone. Vakamubata akagomera vakati ane mabayo mwana uyu, endai naye kwambuya. Okay, mabayo inhova, so ambuya vanorapa nhova. Take the baby there. Takadungamidzana kuenda kwambuya vaya. She lived close by. When we got there, vakati vaita seiko vasikana ava. He was very cute. Zvekuti vanhu vakawanda vaifunga kuti musikana, ndikati aiwa ndivajokonya. Vakati ane mabayo but inhova iyi, so endai kumba temai mashizha emuti wakati rub pamaside pake. Havana kana kumbomupa anything. And she said if he doesn't get better mudzoke naye Manheru. We got home tikaraba mashizha aya and still the baby was not well Manheru. Mwana haana kuchinja. I was now restless and I had already lost the twin mumakurwara. I was so emotionally overwhelmed. But kuti tiende kuhospital handina kumbozvifunga. Why? I don't know. I think I believed kuti nyaya yenhova inorapwa namambuya. No one had really oriented me of this baby welfare thing. I trusted my father-in-law's advice semunhu mukuru aiva mulife yangu. Period. Takadzokera Manheru sezvo mwana ainge ava kuita wese. Takasvika around 7 p.m. Mbuya vaya got some black powder muhari dzavo and gave us. Vakati munosvika kumba, take this powder, place it on top of his tongue and breastfeed him. Havana kumubata. We got home. I felt tired and the baby had already slept and handina kuzopa mwana mushonga uya. The following day zuva ratobuda. I was sitting outside ndichivhura kapepa kaya ndipe mwana mushongaka. Mucha baba twins brother akati ko mushonga wemakonzo muri kudi. Ndikati mushonga wenhova, we got it from mbuya last night. He snatched it from my hand, took sadza pamaplates akakandira huku yainge iri payadi. Immediately after taking the food, the chicken died. Ndakabvunda. I was shocked. Why would these people want to kill my son after losing the other twin weeks ago? And vakaipa kana masogara. My father-in-law was furious manzwa. Vakavava and he wanted to make the case a police case. Now as I'm typing, I understand his rage as an adult and he felt like he betrayed his family. He's the one that pointed the direction. Yemuroi uyu. He trusted her semuna nobatsira vanhu. But she had her own evil intentions. After we knocked her door for help. When I look back, I only see the hand of God. Why I didn't feed my son that poison Manheru and it was dark. You know, candle lighting is not bright enough. I felt tired and forgot to give my sick baby the medicine I had traveled by night to get. Doesn't make sense. It was God. When the morning light came, it so happened I had someone with me before I killed my own child. The child would wake up dead and we would all conclude inhova. Maona matrick acho. And ambuya ava vaitoti ndakazviona kuti mwana apera ndosaka ndisina kumubata. It's true. She never held the baby for deniability. My father-in-law confronted her and she said, I made a mistake and took the wrong plastic for the one with red poison. Zvaiva in the same clay pot. Hari dzemukitchen yekumusha. We just ignored her and never pushed the issue. But my father-in-law wanted a head. I tell you. Kuti sure munhu wants to kill muzukuru wangu. An innocent soul. Ndakavatadzirei. Didn't I love and submit to God, not for the God I was told by anyone, but that I have seen his hand moving in my life, even when I didn't know him. When I was still in the wilderness, he loved me. I have countless testimonies that someone feel I didn't deserve, but Mwari, ndi Mwari. Mwana kana arwara, take that child to hospital. Kuya kwatinoshandirwa. You'll be exposing your child. Do you really trust this person to give you a better life more than the maker akakusika for you to be here? Kwakaisa madimoni ake pamwana uyu ari kumunetsa. Unoziva sei? What if they initiate your child to evil systems? Mwana akura ndopa uchaona akunetsa. Will you be wise enough to remember all the shrines you took your child to and know which one has messed your child? Or mnenge makungonangana uroi. Family. Dedicate your children to God. Ndiye akakupai vana ava in the first place. On my second
twins pregnancy vanga vasina kugara mushe, hameno yavaiti bridge. So ndairwadziwa from day one, ndaisagona kana kuita nyaya nevamwe. Akatsvagira Habi basa and we moved to Harare after 1.5 years tiri kumusha. Takanoroja ka one room kuchitungisa. Ndokwakazozvarwa vamwe vana 3. You know, when you are poor, chibereko becomes very generous. Vana vaitouya vari double munamo iyoyo. So basa that he was promised, mari yaikwana kubhadhara rent chete. Saka takazotanga musika pandaisagona kunohodha netswanda cause vana vainge vari vadiki. Saka baba matwins, my husband, aitanga aenda kumbare kwachikana kunohodha. I would clean and do my laundry. Panodzoka ndakutoenda kumusika waisava pamba pane painzi pama-corner shops. That's where I would trade it. Akazorega basa and took over the business because it was now flourishing. But hatina kumboita time wakabva wabroka. Tasara pazero ndokugara kumba. Then he started selling in town. Ndopaya pane dairy yekubika usiku nestove yakagwina yaimbotonhora chichi. That was around 2004, 5 and 6. At that time, that meant change to be something I'll never be able to comprehend. Anyway, ndakatambura kushaya kana bhurugwa rekupfeka. I just one dress randaitawo special. Dzimwe hembe dzandaipfeka nemabhurugwa ndakanga ndasirwa namainini vangu, my mom's sister that was based in the UK ipapo ndopandaiwanawo. Iye the brother aiva nemukadzi wakewo, very manipulative and jealous. Vakatanga kugadzira nyaya and I would get beaten zvakanaka. Ndakatambura, but I didn't know where my nyayas were coming from. Pane pamwe pandaitaurawo namaiguru nyaya kuti dai ndawana mari, I need to call my nini weku UK vaya vanditorisawo passport. And she went and told my husband kuti mukadzi wenyu aruda kutizai hagoni kuchengeta vana what. Akauya akachaja ndikarohwa ime zvikadzi handichakudi, enda kuba kwenyu because I know hauna kwekuenda, hapana nokuda. Why aidaro? Anga ane file relife yangu iya yese, so he knew I had nowhere to go. Akati enda akandikandira gupuro and said I'll find a maid to look after my kids. Iwenda. So pakura paya ndakamuruma his thumb. Nail ikadambuka. It was around 10 p.m. ndabuda. He followed me to the bus stop. Achindirova. We met a group of police officers. Vasungwa. Tuturu Taku police station. They asked me if I wanted to press charges. They got no. I just want to go. Ndakakwira kwenda kuHatfield kwa tete, my dead sister. When I get there, I knocked. She opened up for me. Ini mere kwetsu neshungu wedwe. Nanga ndabvira kure suffering in silence. Ndakaonda kusangana dumbu nemusana. Ndakasviba kuti ndo. Mere tapapi. Okay, kwa tete. Vakandipushira uko. Zvekusemeswa. Vakatonochemera pano. Tisakurova. Immediately it just registered in my mind kuti pano hapana changu. The following morning, Baba Matwins came akatidzoka kumba. No sorry, no what. My aunt had gone to work. Ndakapeta muse ndikadzokera. Face yakaita kunge mombe nekurowa. Ndichingosvika Maneru, hondo yakatanga. Hey, wadzoka wega. Wazvionaka kuti hauna kwekuenda. Yes, my father was there, but ndokumba kuna stepmother. Vandakatiza ndiri one. How about now? Tawanda nevana. I woke up early morning and got in town kubasa kwa baba wangu. Vakandiona vakanzwa tsitsi. Ndapera sei apa I got 2 black eyes. Nevanga pamuromo, rimwe on my arm. Vakati saka wakuda kuita sei. Ndikati I want to go to Bulawayo, where my grandmother had relocated to after sekuru wangu had died. My mom's sister bought a house in Romney Park. Ndokwa vaigara with my young brother, cause my mom had a son from a second marriage, whom she also left in her mother's care. Achitori kukambaira. Kubulawayo ndokuni hama dzakoko. So my aunt decided to move closer to her relatives. It was my first time kuenda ikoko. I just memorized the address. Ndakasvika Bulawayo around 7 p.m. Vana, well, I left them. Benzi uyu hana kuziva kuti ndafunga kumutiza. Ndabuda nemari mubra yetransport. I just walked out like I'm going to the toilet cause anga ari panze. Ndakabvunza kuti makombi anoenda kuRomney Park. Ndikaratidzwa. Ndakakwira ndikatogara. Sekuru vangu, my mother's brother, vapindawo. Anyway, sometimes when I pray ndochema kuti Mwari makandida ndisati ndakudai. All this happening, God was with me, piercing together my life. Mirai mone zvakaitwa naMwari papo. Takutaura hedu nyaya. Vakati wauya kuzoona mai vako. Ndikati vapi? Zvikanzi Trace akauya last week. That's my nini vangu, my mom's sister veku UK. Lucky me. Ndakasvika, I never said anything. Ndakangoita kunge ndauya kuzoona vamwe, but black eyes ka ari kutaura zvinhu. After 3 days, my name called me and I cried. Ndichitaura all the hell
I was going through. Vakati Edmo made a mistake of asking to walk out, leaving the kids behind. Vana is a full-time job. Take this opportunity to go back to school. Well, I arranged to write my O-level. Ko ndakazenge ndambonyora here. Ini ndakubata misha at 15. She paid for everything. Kuharare, Edmo akasara nevana ma-twins ane 1 year 6. All this achifungira kuti handigoni kuchengeta vana. He never appreciated my input. Mumwe ane 3 years something. That's not all of his trouble. No. Something came over. Brought his life down. Muramba Trina. Well, taigara muka 2 rooms. Taba mu 1 room. But yaiva boy sky. So it wasn't spared. It wasn't spared. Nichigrade. He tried kunosia vana kuna maiguru vaya vaimufarira. And she bluntly refused. He went kumusha. Ate zvaravangu vakamudzinga. But he took income zukuru kawo kakomanaka. He had nowhere to stay and 2 toddlers to feed. Kambaka taigara was now in ruins. Chigumwe chiya chandakamuruma pa fight paya chakaita infection and became his close demon of pain. Kufamba nevana akavatakura ko chigumwe chiri kuora. He had no choice. He followed me to Bulawayo. Akasvika ndakuenda kuchikoro. Ndasirwa kahembe dzeLondon. Ndarukwa weave. Uchandiziya ndane phone Sajem kekuflipa so ana 2000 avakazivi zvese izvi. Pati kufamba kwaMwari ya, before I forget, he chased me away same time my aunt was in Zim. That later on made me go back to school. Number 1. 2, 46 Constable Avenue Uya that I memorized was actually 36. I had not met my uncle Mukombi usiku that day. I first arrived in Bulawayo. I don't even know what would have happened to me. Ndakatozviona days later kuti I had a wrong address all this while. Romney Park is a low density suburb. Urukuonawo here how screwed I was had I not met my uncle that night. Well, I refused to go back with him, but I just took my kids. Vandaisiya ndakira dho kuenda kuchikoro. My brother aendawo kuchikoro. Gogo had a sleeping disease. I wrote my O-level. I passed and enrolled for a receptionist short course. Kwakazoita funeral family kwedu. I went. Edmo also came before me and badmouthed me to my family. That's my father's side. Vasingazivi all that took place after the funeral. Takagatswa pasi and I was talked to back to my marriage. Well, it wasn't rosy, but zvanga zvavaonani. Kurowa kuya kwakushoma. He had found out about my other side of the family that really loved me and took me in when he chased me away. Akangaona futhi kuti vana havasi kuchengeta pasina mai vavo. That's when he also confessed makuwa. Ana mai guru vakanga vakandimaka fongo. I continued developing myself. I had financial backup from my mom's sister in the UK. Ndakanga ndakangwara just knowing kuti tuzu pamba unoitwa yosese. But ndairambe zokutsvaka basa futhi. But after being exposed to the world outside marriage nekuenda college, I discovered my potential. I got more confident in myself. I started to feel trapped and restricted in marriage macho futhi. I could feel I can be more than this. After all this, I was now 21 years old. Our guy's life is not fair. I could feel I can be someone better than this money. Ndotogona kuzvichengeta kutofika ugogo nchienda kubasa. Being a housewife made me miserable. Well, let's end it here today. I will come back with a diary. How I came out of that cage. How I came to be this woman I am today. Imwe nyaya ndairoverwa kuramba kuenda kumusha kunorima. Iyeni kunobika sadza nendowe kuitwa geji. Ndairamba violence yotanga. I could feel kuti what I am today is not what I should be, man. Handine zvimwe zvinhu zvandakagadzirwa naMwari. Handisi type yekupedza sango ndichitsvaka huni nekupura masunflower. I'm not cut out for that. God bless you all for your gut. Never allow circumstances to limit you. If you're an eagle in the midst of chicken, if you talk about flying, they will laugh at you. Vanototi tikarova 2 meters from the top of the fowl run, tapisa, zvisingaiti, dzikama, isu tiri vekupara. But deep down in you, you know you can fly higher than 2 meters. You see yourself up the top there, above the clouds and storms. Wakamirirei, siya huku dzipare. What you are saying is foreign to them. That's their level. They can never see anything past their spectrum of knowledge and understanding. They might not be jealous of you, Bodo. But ndo pakagumirawo capacity yavo. Haisi mhosva. No, but it's serious disservice to yourself to allow your limitations to limit you. Empowered women empower others. Stay blessed. God made us little gods. There's no gender in the eyes of the Lord. We're all equal.
Be a god in your own area of gifting and talents. Appreciation post. Thank you amai vangu. You've been patient, loving and caring, my pillar of strength. If it wasn't for you, dai ndisipo pano nas. Ladies, help me appreciate this woman with a heart of God. The sky is the limit. You can do anything. Rega itipinde muchitsauko chinotevera. Edmo haana kurega mabasa ake erima. He was very rough. Chikafu anga asingatengi mumba. I became very reserved. Ndisina energy for anything. So one day ndiri kubika, I decided to collect my laundry from the line. Ameno chakandipiringisha pado, and I fell. My son from the first set of twins was still a toddler. Akauya akati mama muka, but ndakatadza. The father was about to come back from work. Saka ndakangoti he will come and help me out because I was heavily pregnant. Apa ndichirwadziwa futi hey. I was just 5 months then. Well, he came around 7 p.m. Ndakazvambarira pado. Akangosvika kandijamba and switched off the stove. Paiva nesadza randaibika ranga rakutsva vanonara hake and left me in the cold. Maiva muwinter ndakazomuka kuma 10 p.m. ndaguta nechando ndikarara nenzara zvese nemwana wangu. The following morning I packed my bags ndikaenda kumusha kwavo nemari yaive yerent. Taiunganidza mbichana. Ndakatoona kuti benzi uyu anondiuraisa pano. Let me leave ndichiri mupenyu. I stayed with his father cause amwene vanga vakashaya kare. He looked after me well. Vaindibikira, vaisunga mombe pangoro, voisa mattress, vachindiperekedza bus stop for my hospital visits. And he would also wait for me all day pa bus stop. Ndodzoka, unditengera 1 liter coke nemabuns. Cause first time he bought 300 mils. Ndikatovati handiguti. Ndakatozvipira kuzvarira kumusha. Ndatoona kuti mubenzi uyu anondiuraisa. He enrolled kamuzukuru kawo pa local creche and he loved it. His father, my father-in-law, looked after me very well. Ndova aitobhadhara my hospital bills, my scan, everything. I was later transferred back to Harare because of complications yemimba yacho. When I came back to Harare, ndakaenda naye kuchitungwiza for registration. Chiremba akatoti musaenda, ndoda kukuonai muri mese. Tapedza ndokungobuda akafona kugedhe repachitungwiza hospital kuti vanhu vakadai ngavatsoke. You know what? Murume wangu aiva rafu. Yekuti munhu aitokasika kuona kuti this man is abusive. And ana hanya neni. Waisada prophet, he was just too cold. I guess that's what the doctor also picked. He went back and took us to his office. Akati baba, this woman is in pain. She has a breech pregnancy. Yevana 2. It's the worst. So afanira kuita basa okoshushwa. Munotofanira kana kumugesesa. A life is a risk. Mbatei zvakanaka. Akasvika kamboedza kuita mushe for 2 weeks until I delivered. Atezvara later died before the twins turned 2 years old. My heart breaks. Dai vakararamawo to see the girls. He put so much effort. The twins are now beautiful girls and the father later on rejected them. Wow, kuma grade 2. But I know sekuru wavo would have never stopped loving them. Rest well, my father-in-law. Makaita yenyu nekumira neni. It's said makazvara benzi gotwe renyu rine moyo une mvere. Hameno kuti richafa rini. Muzuva ranhasi tichagumira pano. Nyaya dzasisi Raven dzichakawanda dziri kuuya. But one thing that I've noticed, this whole series, it's to encourage someone. Ari kufila kuti ndiri trapped muchirugwi cheuku. This woman is powerful, guys. I don't want to lie. After listening to this, kana kuri kuti you are going through a lot, ndoda kukuudzai kuti nothing is impossible. Manzwa here kuti ati Mwari vakandisharudza ndisingazivi. Before she knew God, Mwari vakanga vavasarodza. Imagine, hanzi I knew you before you were formed in your mother's stomach. Mwari unochiziva. Vakadoza kuti uyu achanga nevhudzi mastrandi mangani. He knew you. Usati wambofumewa muchibereko chamai vako. God has a plan for you. Ndoza kuti vazhinji tinofila kuti I feel like I'm trapped. I feel like there's more out there. And I want you to know kuti yes, indeed, there is more out there. Ngatisagumirai panzvimbo 1 yatiri. Let's try to improve ourselves each and every day. Let's try to develop self-development chaiyo semadzimai. Let's say no to gender-based violence. Ndatenda. Bye-bye.